nti o se me ne maame ketwa ne ye fan ne mu baabi papa japade ne bi wo okay ne mo me die ne me hwe ne ye me ka kire abusuapanyin ya tu na wie wontimi ye ho hwe mane ye no onya mbre nto asem na wo ye no o se na na sisu pi se no kra se lete no ne nsa hyase na anyambia dade so aba hene wate maame ye ne tamfo no odobro ni o na mo ye po bia na ye o ye tamfo a eye abusuapanyin to park na ye maame ne tamfo Abusia ye na masene ma munyina akwa aba embe Nyansapo TV so e ka se Nyansapo a na waje me so se ye sane ne badwemma kwan so ye sene de hye bio ye bedi enkomo foforo mesrew subscribe to channel no like share mo bibiara enhwe comment section so ye wo de a na wache wadwen ama no aye kama medin no ba yesuama ye boa enne so me ne comfort black power en atenase a ye bedi enkomo foforo no wadwen che ni nyina no ye gya no comment section ho e fa mame wadaroma yenye ne saa ma no enye femi ma na kwaba ne de nenkomo twetwe ni nyina no aisha so 10 times so ne asore so nana ne ma kwaba de bia boko okay nana evangel feni say journalist kese otwene kom gidi so ne onim no otwene ko do bia ni eni Ghana obeka so onim no ise bia akra ya wone ne akra ya wone ne akra otumi kasa nkwa do bi obehu no obehu na mpa no kore pa papa obedi dwuma bibiri oh my Ghana mu na he say pore mu a on tell ante na kai wa so na what nka ba ko na say me bi na blog na yefo and sen bia ya na edidi ho nkomo ye tena sa na edi ho nkomo eye pa koso da de so aba ye kwa kohia ni nyina ye letter obusuapanyin say obese pa koso hene ebe confirm say ampa so no na nsa sha asema ne ba ya ampa na obe confirm ma no esa nchiamu ya na ye ni didi akira akire ye san be titi wodo bi wa bonten say obi se o nya no kore pa koso hene say nya ono a ne san hyase ye hwe bibi kwa kosi ba say ye kase eye opanyi otwunoko ai bo video wodo bi wa bonten a o say eye pa koso hene na one ne kasa ya koye ne say interview no o bo na bonten say o say na na sisu pi say no kore say lete no nsa hyase ana so mzen me de na abusuapanyin ka nyina me ntrase abusuapanyin no nyini ni from day one na me manje abusuapanyin ni abetum sabre na wada ma abusuapanyin mu de ahia ise to park abusuapanyin dada e mu ni de ne hu ni asem ijo abusuapanyin brefo on se pre a wo busa se pa ko so ne ensa hyase bi na anyambia pa ko so hene enyo ne tu abusuapanyin no nyo ne tu no na emu mabusuafo no e man panyimfo no bekwa kwaka kire ne se ni aye o wan support man na wono ye betu ni bi e man panyimfo no mo na de pa ko so hene esi so o enya wo abusuapanyin na de esi so yes wonye man panyimfo na koma so ade ama o metinye tu so na abusuapanyin be na akobo hene nkuro e wo ke otumfo anim da e man panyimfo na ekokobo okwadu se de se ra konyo no de ma se na de ye wo mo ti se man panyimfo ti yetu a ehin fa na beko enya abusuapanyin na na odwene num se gise santen nkwa na betumetu no nti se santen na akoda akoda na pa ko so hene and say let na audio na anya babon de se ne nsa hyase ono na ma ne lawyer twero ye nti ombe wu na ombe de omu nti ombe de se di bi se ba na de bia duru na anya bia dade so ba hene wate mi gidi se ba na de bia wate nti di na omo ka aji so mo ambe kasa munya me kasa ide ntimi kasa ma wo ne bi ombe wo de asema ka me ka kire abusuapanyin ya tu na wie wontimi ye ho hwe mane nyi no onya mbre nto asem na wo ye no ya tu na wie enko ba bia obi na obetim de na situ biem ibusa se Lumba'S abusuapanyin ene dade so aba hene omo mo abra wo ba bia ne mumu no eye pa ko so ye obrempon ena dade so aba hene ye obrempon otumfo abrempon fo ena fokuo no mumu wo fokuo ba ko nti mabusu asem wontim meka mo so ma se nye Lumba'S asem na mbeka na emu mentam no so na mbeka ho asem ntam no so nye dade so aba hene ntam eye otumfo ntam de sa afre we no mo frɛ no me se papa no mo ntimi frɛ no ne mfrɛ ne kina okay on to be friend na sa asem bi na aba na ebobo ho de aye ebobo ho na sa wo friend ne sesen me obrempon so obrempon no wate se me yalwa mehwe me na wo be friend me se me de first be yin sem ya no me kura me pesika bi na me de papa na kwa burugira me na kwa ne ho yare pesika de na kwa burugira na me shaw sika no so mo gine so nti no no boabo ama o tusu yale de yemfa ni agro no kore nti ombe nyane na ache
This and what? Just said, let audio ye babontin de Appiah otwene kokofa ba ye ama ni nsam ni atwatia and some de nyan twatia ntwatia se woni letter no na twere ye o se ne lawyer na twere ye o enye de hia ni nya ni hia dabi o ma kire ba o sie lumba homum ni hia ho ne be hia na se ne de se de ye hu omo ankomodi de ni mu ama afa de ye nyina be TV se se woni fie ho no mo is legon wo se nefa and they said and can I for sorry yes said so musi here press conference upon press conference be sin na yen ti fi bi o me can I for na sem na jai be sin na yen ti fi bi na nim so mo tufunu na jai o mutefunu no mbatu obi anti mintu o mutefunu funu we na so o se na asem wo ba ye no ni en kan for ekwa ye kwan ye fa tufunu ni yes na obedi akiri Amrante hene na ma na ene de letter akoma we de letter akoma we de letter akoma hwan nipa na wase woni ye be sie no ho ma kine abita se fa ni sie no omunchi obia na akwa we se gotu funu be na gotu mranto asem na mrante hene no pese oba social media ma nipa hunu nya Lumba case ya ka wan ni mrante hene bi ya be ni obia sa ya o de ba ye se me betu nje trend no mo de be trend no mo de akoma be dia bro sa camera tututu ma me akosu ase ma me akosu abrempoma so ne ye na me ma bona to na de obia obo na to mrante hene na ma bona to obia obo ne to obia obo ne to o se ne na mpanyifo ani abre na ye tan se kura ka so oni age so ma so asem ni mu ye hwewe hwa ku wie afi pere akopɛ ye nti hwi bieu aso obia akoda na me nyom ko fie wa me ko fie so mo de letter ko fie na me ka sa asem na ye ka da o mo ka so mo de letter ko ni fie wo no e ho na me ka sa ye ka sa ane na ye ka so be si ne yan aye ka process ya na o se confirm ni nkenduru nyen sa ne na tie ese me fa ne se meti wo sisi na asem ka me si makum me ese makum wo no a makosie wo me ma me fie na mo gya me wo ho atu mi de ko ma me fie wo se mkutufu no na adwene we ka no so wonya nche se hanam de she ya o ko pede wo fie tin ko fie isle gon Lumba ne ho ayi no a DLFM no brono beso nkana brono be no to no brono beso me ni baby a ne DLFM no nkana brono e ti so me ni brono e ti so enya isle gon ho isle gon ho no mo abia fie ni wo no ma so na enya elia ho na e ho no so ne so ho no ma ne so okay isle gon fie ni se Lumba fie 10 o isle gon e na ka mo go mu ya iso mo hwehwe o mbetu be asase o me fu tu asase ni afra sunsum se mo ankasa se won ti ase a e be ye den ama wo e be ye den ama wo na se yesi na mutie se mo ni abere se mo betu funu na ka nipa na obi na no ka se yesi ni ha no wo ya Abusuapanin PRO na ma che no o se mo ma police for fa no okay no wa ban mi e fe ye leading to ho o ampa ha na yetu ye hu se ampa e wo ho ni ya kata so afa ni afa process na ado ano be yesi ya wo na kwache no mame ene won ase besi se bra yinya nse o mutu tufunu bia na mdo munya no mchache no na sabile employ okay nana yenko so awo yenko mani mbetu nkase wai nkase no mbetu nana yenko so awo yenko mani won se Lumba'S sense mi ache be ti din bi wom se ya ba ya wo kai ye tena se kan wasem Abusuapanin sa no ekopie wo court ya ba ya ma me panyin ba ko a owo Lumba mo fie ka man panyinfo a o tie ni age no a na se man panyinfo e wo fie no ye yi ba ko no ka se o so ba ko wo be ye 120 to 125 years onu firi wo no na wo munya ti ase mu wi o che mu se ne nkomo bi a beto abonte o che mu se ampa ya ba ya e obi a na wo abusuanim edi mu wo sa di ni wo abusuanim but wo ye 20 years ni o so ya ba ya firi mu no kaka ni timo 20 years eni mame nka se menchro ye ni ya dwene mo bobe wo no ye tena sansem we hu a de obeka se judge na di adem de sana beka no de obeka no bi na dwene bobe bi obeka se judge na odi sa ya ba ya asem no wadi adem de because court is evidence any proof any de kasa any de kasa mo ye mfa yesi nka asem wo court wo se ya ba ya ne wo ho ya ba ya wo so de ne ba na ya ba ya wo ho ne ye Lumba ya ne ye ho ade wanya ya ba ya na ma court ye mfa yesi ntra court be ne se na obedi yesi obedi asem ko o ka se ya ba ya ne wonti ase o kan ye so wonti ase na wonti ase do ye dance ni ni ba ko petu ko ya ifro tabi me ka kire se o pe obi a obetime di dance ye se ya ware odobroni a e ye odobroni ma me ne papa ono ye be gia ware omo ne ye gia ware ne firi wo mo ono gia ware ne nsa abusuane no anu mienu okay nti ma me ne anti sinu nti wo owo ho are ne ya musan se ya ye ne ho ade
ne ko fa neutral person bi ne be gina ho abu maame ewiase won se opese dua bo kwaku enu ne de nesi fom Abusuapanin kwan wode Lumba'S afa so no obefa so the same thing wo de woto obi hu mo on trust nkaso obi bo ni dua okay nipa ba ko pe chese edimbo aden ni mo antimu atitontoma why ni mo antimu na me ne yede na me sunu kosa nkaso owi on pa me ngo se de watra se ma ni kuna ye obi sei no sa na ono so bia me be bompa se e bia ma me no onwunya ni kunu ni de oh aden no kura na meka na se Abusuapanin wuja na yede ne de a de pensi ama me akoso ase wa fa mu the same thing no so de be fa Abusuapanin so de wanya o ka to ho no o ka to dada se nti ono be wu ama mo ba ye na chi sei na ha no ne sama de be ye mo no o sama bia na gina ye na o de wo be mo de be fe so me say Abusuapanin wu aboto ne de be chichiri niti o sama yo se de o di lazy de da obi no ye de boto pa ne be chichiri niti boto pa akoko boto ebi ne be pampa de ahye no ene ne sama so ne mo be di oh naka sama ye adwuma ka wode nam ho ne sama ne mo be di pa ono aka waka to dada wonya mfirim na fi se Abusuapanin kire ba bi o si Lumba'S ene ye ya mamre wo Lumba'S nda so nka ne se Abusuapanin to no ka snap ba ko ni ko so ba ko penka da Abusuapanin dada na ye ma me ne di nkomo kwa achi wokan wa say mo ye mampanyin fo mo ofie de enso so Abusuapanin mo hu no se ne Abusuapanin ka de bia na ye ntientie wa ofie da bi on hu na che ne da o hia no ye da asem ba court wa ye be so ni mu kakra ka ma on so ye den enante ba hobi to mu hu na che ense na da Abusuapanin nyuma die na ya na se ne sitie won ta mafia na te bia o ti bebi foforo na wudi asem no fafo so se boni be mu na Abusuapanin titew okra ene krama ne wo fie ba ko ena wo krama wo ko we nam na opie na odwane ye afi okra ba no butan se okra na oba ne ebom di no so odi mpa na ojaye no eno ne yebo why Abusuapanin ne katem bia nka wo sori akon abusua bom ka abusua fie se odi ho atranhwe ani afi we hu so mo do so no hu na che obedwane no hu na che pa obedwane na asem we senye bibi na akoso a eba ne sen hwe se wo hye ansem na se ade ba odobro ni wo se ko oni jeri kura e wo se nka e bia oda so wo court no no waye den obi a wo se wukuna wu onu wukuna na tifie da so de o wukuna wu besi nne ye hu body ye body na akọ Abusuapanin wa ma Abusuapanin asie akọ Abusuapanin wa na Abusuapanin be de da no Kumase ha say de lazy kata so afa ko se ye ko se Ghana se de omo ka se nipa bia o ye Ghana aban dia no ana se Lumba'S ya aban dia kan se Abusuapanin be kan ndika aban mem se nipa wu a ena anya ye wu akwala se akwala ne aban dia otu so ya aban nipa ti se nipa wu no so ya oda so ya aban nipa ndika aban mem mum en kontonkran ne Abusuapanin be to kire ye ndika aban mem nipa wu a won ka aban ho unya wu a won ka aban ho aban ni mu bi o ti ase o ti ase na ka aban ho wu to abonten dia no aban bebem kakra police abekukur body ne record so hwe wo hwe odobroni lete bi e beba abonten a meme ye judge a me di odobroni be call life in prison na se wo wi aden wa ye den nti ade ne ko wa ye den nti ade ne ko lete be beba abonten a na ne dini wo so se prince la ho ahwan wo se wo no no lete ne kire se odo sa prince la no ena Lumba'S wu ya wo friend adamfo ma o mo pepa no ho o mo de ne to kam ko mo kire ma me nkire wade se nipa wu ne e be autopsy a je se bi e wako hospital a wanya 24 hours yes ena se nipa wu wo fie so a untimi mfa ne nko hospital je se mo kire friend say police report e be check se ada se wanom poison ana wa hye ne ho akofo ana obi na aku no enti e ba ne sen ena omutimi din daddy Lumba'S hospital esama police report ba abonten say autopsy no say panie na o sugar na diabetes ene wo ne panie no fam wuye sa report no hwan ne hia sa report no ba abonten hwan ne request sa report no sa de ne ba abonten say Lumba'S hospital na ni pansa no hwan ne hwehwe to so mienu eye se wakogina ho ene Lumba'S makoye autopsy hwan ne suma autopsy no yaye dey die na oye autopsy ne dia ye se ye papa Lumba'S unu ukuru ne te ukuna wu hwan ne se ko papa na hwan kra na ebusi asedi ne kun no
a no ntino okọ papa ye to so bia me police report no me de ba abonten no sa police fo no so no ba ne say na police report ba abonten abranyam na mo de funu no ko mo kire enti sa police report no me de ba ye no me de bere hwan ne na ebusa police report yes ho nyina na sansom me sa letter me nsa ne ba nyina no me ye judge me tram de odobro ni be call life in prison nyansa bia nim sa nyama na ba abonten no sa police fo no mo de sa letter ba say hospital na dey sugar so police fo ni nyina so be call life in prison ebe omo so mo investigations no mo so mo hu sa investigation when a report ma omo say Lumba wu no mo ntia se ntino mo pese omo ye sa report no when de ma omo ebe na yero ni na oni ni tifie na te wonu kunu tifie na se wu na de ma police fu abusuafo nya awe ana o se omo abusuan ya awe nti abusuan ni be na ya awe se ye hwe abusuan ba se omo pese omo ye autopsy no omo ma kwan ana be se na ye hu se nti se ne obi gina bonte ka se wonu akun Lumba obetima adina yana be ma wonu yiri tifie na se be ma wu ye so wonu oba na akun kunu oba so wu a ye se be ma na akun yiri ade ne wo de ye se wo na okun kuna wonte ase wa makwanya me anya autopsy enhu de Lumba endie edi obi ade be hye no okay nti sa we wontimi survive won firi mu da ni wachi records we da ne so se me na me ye judge na me kina sa ase mo so me se ko be call life in prison okay ena sa hospital hokora na omo so be nya akokoduro be ka se eye pania ne de wo no sa hospital wo so omo nyina so be nya asem ena omo be nya asem doso nyansani bia tia asem ya on tia se da kopum so be wu afresh ase wo so kwa ma fa so ma ye Lumba we nyansani bia na be tia se nkwaseafo ena be so se de course no ye de na dwiri mu da ho bie no obeti sa ase mu ase da this is true ya ene bia wo na won tia se obi so be tia be ka se on so tia se de wa jimi na be tia se no kwa na me ka me se de wa jimi na be tia sa na ma we ase obi ane na adwen ma me adwen be na obi ane ne de obi ane na adwen obi ane kwa fa so o tia asem fo obi ane kwa fa so a o tia asem fo o tene tia sansem ya e kire mu unim nyansa na wagimi o na minim nyansa enti woti ase de me kire mu woti ase se o na me ya adwen na me nya adwen na me pacho me enye ha na me be ka no me de me ya content kro wadawo ma content kro ase wadawo ma me ka tro na me pass mama hwe enye asem na be pa ma o me de bia me ka me se asem ba hwe obi timi twituo okore na o pomatuo no na eni obi akohia eye mfomso e wo se wo kɔ band ye trase ne hwe na nya wo mfomso a ye timi gya wo ma wo kɔ enti so odobro ni penko de ne ho ma police a ka asem we to be twa because na hwe me se Ghana won se ye se ye bedi nsem achi a enka esa free onu kura metima gina free enu masem so de odobro ni akojel de sister na be ka ye no so de odobro ni akojel nse na obi na aka na asem ana oye odobro ni piero wa kwa mo odobro ni papa e bia kono koma na be ni so ye o se emra Lumba Appiah wo kwa adwuma na otwa hweye okay ena odobro ni mpese Lumba mabehu se Lumba atwa hwe o twe ne fom e de ne ko hye dem nipa ba ko fo twe no fom me na me ka kire Lumba nipa te se Lumba opie firi abonten na kogina kwa afa trotro ena o twa hwe gate de baby na o ko jogging de anim hwe Lumba no onyale twire yale o enti oba unu kunu tele se okunu atwa hwe ade na tete oye obetem bo afre nipa ma na be so mu na de ko hospital sanete utimi twe ne ko hye dem because on paso mabehu se Lumba atwa hwe Lumba na twire yale won so he me se Ghana won Ghana Ghana ne yetie no obrade nyankopon Ghana ne yetie no nana Lumba komode wa so ka so be trend ache mugu so am trend isa na aba nana oba Calvin oba Calvin wa ba obedi ni birthday obedi o fe na we she no am fe na we she no me abrochire manyama o abuche manyama wo ba wa abrochire tete abrochire ba me wa bi so na ne ba oba ye nkomo bebere asore wo ho ne na me yedi ho nkomo kakra komo bebere asore wo ho bi mo re preso se oba ye so ba bedi ni birthday wa na ko sa sare papa company eno de wakura ne nyemfum so bia okay na me nkire made Ghana ya mamre ani bruni ya mamre eye so se dem so ti ase onu ohun ni se ne papa nya awu awie o enti ni papa ajapade no opese ohun ba bia bia o na obo ne papa ajapade ho ban onu odobro ni nte bone dabida na Lumba tias nyina ne nkora ne ba odobro ni to mo wo sa relationship no wo ho enti ne se waba na boni be ne wo boni nim boni bi ani be na didie no so hwe ni ye no kra me ka kire na wa so boni ni wo so san hwe na didie mu na didie so depend so de boni bi anim se me fa ne se me ma me e wo kra
na se me papa so na ware ma ne mienu nyina na me papa wu na kwa me ma me keto ho na me papa agapade me ma me keto ani baabi ebi wa adenti na madidie na mehwe ni yie no kura na me ka kire madidie na o se mehwe ni yie okay na dodo na bisan bi dodo na bisan sem se wonim se wo maame ene ne kwara ti sa man so twen wo ho yen ka ne sa man twen wo ho wo maame nko baabi ma woni wo maame achi wo bibia mu da baro kwara ne de utin ba ne ho nom ne nantetu na mo to sante na mo koba ne se wayi wo maame mu e na atai wo kwara ne maame kwara achi ya na asesen dodo na bisa sa kwashe no mame kira de o se nipa bia timi hye ne ma bi nso yewo obi wo ho a one ne maame ni ayonkofa kura wo ne ha wo ntimi nka nkire ne maame ba otimi ka kire ne maame kura one ne wo sa ayonkofa yewo sa ne ma no wo ho yewo sa ne ma no wo ho okay ena fine maame no emegina bonten ka se wo ne odobroni etwe kura wo kore maame no Lumba'S ye kwase enti maame no no asem bia supporters ya o supporters ya na me no enema bia ya na me ne odobroni enya adwen na metu no fo se ofi se ye nye ne ho ade a ma won try nko ye kuna na wasema wo ka no so ba man kase mama me ne bankom we ho ende se papa japade wo ho efie na omutimi no kwase ye nkan we yes ede se so ne akola no se mpa Kevin ne odobroni ekotwe manso na ekobate se Lumba'S de fie ne ma ne ma sem odobroni so ma eye Lumba'S ma enti emu se nkwara no Lumba'S so eyire odobroni ti fie obi enti Kevin ba obetwe sekan apam ma me na da bida wonti me nyasa enti oso munya abotre na ye cha japade awie a afi no obi ate ne de mu a obi ahu ba bi obedi agro nako maame no mo obi akwadu enti de enti na ye maame ne tamfo ne odobroni maame ye ne tamfo ne odobroni o na mo ye po obi na ye o ye tamfo a eye Abusuapanin to park na ye maame ne tamfo okay because Abusuapanin to park na de call letter call say maame no ntimi nyekuna 1 week nyom nyina ye bom munyina fefefe enti de na esiye enti sansem no mo kan de omunjai ka na me papa bobra wo nti o se me ne maame ketwa ne ye fan ne mo baabi papa japade ne bi wo okay ne mo madidie ne mehwe ne ye okay tenye so mayi mi maame mu David o se me hwe baabi a bia wo na me de mani susu di akire enti wo de mfa ne se ya Kevin ba ye ono odobroni na mu ne duru tam se ye kwacha de na odobroni se o ma Kevin hwe ya enti fi se Kevin betana se di Dabi want na se di enti ne ba panyin ene ba bi wo munya abotre ona e ba panyin e be sere Ghana fo why nipa ne wonya wu awie wo obi ya ka ode one obi tifie wade wo no wona ne ya ka bede no waje ntimi nje da David de mo wadi no so hwe ne ye adidie no so hwe ne ye ko bi betimasi Matiase na wa shemu simple amaye ama wo say bureche life no mo madwen no different asa Ghana haya ma Ghana kan fo ma ye nim ye ya hwe me kura de me a de Kevin ye me ye wo wa ka be ye won me ye ne simple kura ne mo mani na o say da oni be da ho ba be ye ese me ne odobroni ko a na me odobroni ya ka anyam bia me kwa ko buza hwan unyo bia ko bisa no bia ye be ya konta o me papa wu ye no sikasem ne ye be ye bibia konta o die le ho yi sika e ba ho ye be ya konta o ensuo yi ti ma me ho na ma hu de bia ye ton ne ne ma kwa enti ma bregu na hwe Ghana fo security ankasa wo na me pese meka munya botre okay nti enti de yekoso na se ye koso munya botre mamra form supporters de ombekun omanko omunyo made Matiase na me yenim de ye ebi so ka se o sa fe nson na mo ko nsuo no mo ye nsuo adbe nsuo ne de medika ka kire wo doburu ni se o pre ase mo ya ye o pre gane we na se ya akwa ye pe edin no so tiase nsuo no e wo manager nsem no kwere eni kwa se ko di tuntum kura akokoye advert wo ho so e company okay we you tuntum bu ho wia afa ni ye chene nsuo ni ba wo a wo ye wadi se mo se wodi ma abusua na obi a percentage e manager asem bo so me so obi a sika to obi a council se mo fi se manager mo ne nya adwe na mbaje afiri nti mo nyina mo prane na maje afiri ni se mo pe ode mo gini di na manager ma chene na mabo no so na mo no ye nya ho se me na me kunu deputy bi obi ba yansa na wo ba wo kwere se Kevin so so ne papa nsuo ma wonsi wa e di na besi nti mo nya abotre wo sa ne ma na ho enya si awie so na mo fi na ekure nsuo no mo nko ho biem o mo nyi tuntum ni nguru ho enkwara ne o metimi akọ okay akwara ne ko ye na o hye tuntum bi o hye tuntum bi a so o be hye white no da koton ne papa nsuo e ne papa company nti o so koton e na o se
you hold so no studio ho no oba be di the birthday o mu hu se wono na oba so mu nya fa ne boss so press obi address na as boss our boss is here your boss obi address na boss so ho enti no say ye hwe tin number bi epie yo te ho asem bi tin number na epie ye no na Kevin de na ye black na Lumba de ye black na odobro ni de aso green yo sort ase enti na akora no wonya mfumso obi a ye be sere supporters okay titiri we ye team legal wife team legal ni team ne de wo ho de wo o mama akoma ne mra fom nso hie mfa nipa mu nso nya akora ina akora nya boni bia nso hie mfa nipa ma me no oye den ya ne ba no no ne mum hwe entafo mienu on ne be break we ma Ghana for okay entafo mienu a ye wo mu tachi ni kuru ana se ntatene ni mu se de obedi ka ba na mo frɛ ne panyini no enye ono ne panyini enye ono ne panyini do ka achi ni mu ne panyini do ka achi ne kakra o mo frɛ ne kakra no ono ne panyini okay na obi a wa wo ntafo bia no asem o make on family comment section okay de o frɛ ne panyini no kakra na o frɛ ne kakra no o mu so o mu nyini o pese kakra no pese na so be kan ye fana but o di panyin so e chi panyin bo no enye di no pese o di ne so panyini e na soma akwala okay nti so mo da o ma me ye mu a na panyini aka cho se ko ne ko hwese ho ya o kwa no wa frɛ me ketwa no e be di kan ba abehwe bi ba no ka se o bla ayo di machi on so ide apa na wa ba na me se me ba ntimi na me panyin na panyini soma akwala so that's it panyini na soma akwala nya akwala na soma panyini wo betima soma ma me da bi da wo ma betima soma fa so wa wale awo maten na bi manyina duru kura wo sha atade wo wurowegu wo manyino se wurogu wo sa so that's it and we think say ma unhia madam fu na anya de me di se bi e watu kwan kore na bi en case emergency na wo ma me betima hia obi age ade abeto wachi ama ba se wo soma ma me de ntini soma no da so that's it nti Kevin person kire se o ye panyini ampa nti nye niam bi o nya ma nkwala so ba behwe ntoto ne papa niam fefe na nketwa no timi ku school nti boni bi ani ho confirm bi nu ku akrokro nka bi jawo mo ti we mesere timi legal wife empompo no ye dada no man to ye bo ase ne mpai na hu do boni ba panyini so video no hu no he's such a nice guy so die ne beba o odo boni ba panyini no die ne wo ho anfa je ne space sa no di ni nya panyi achi na o makọ die ne nyina so ho aye beye okay beye ntoto ye nyina bia kama Matias na de okwaji award no Denise o nyina beye obia die ye beye obia die ne ni hye wo ho okay Matias se do tam se be charge pade na o se ye die ni ye se fitin ya na ye be charge pade sa da bi o se ye die ni e bi kra Kevin kra na nko ye Lumba'S okay mo hu bibia awia na fe Matias no se timi nua no che enwa nko na e be panyi on so na ekure asem na Lumba'S wo ma panyifo ho ho che panyi wo ho che Kevin na mo we nya botra omomoy mesi nya botra agro ne ba ofie wo kono ma no ma kuro mu nyipregu okwan minyi pregu ya wo Lumba'S wo makro mo ya abrofo so wo ho na pay we abrofo so wo ho nice one there omu nyina so beba wo de omu nya botra die ne se be wa pa ne so be take be 1 year nya nya obi adi ne wie mo be che 2027 mate nana ye fa ba ku nka ho ne wie sofo be diko bi on na sami ya beto abontin ye so woton na asore den hwe ma me nka se me kire wo ye mema wo ye ne ma problem wo kai na sem bi obeka be di asantefo ma atem na sami no do na grant ba issue ye ba ya fe na aba abontin ba sa tam no ne yire no issue ne yire no o ye 50-50 wo ya asante ne emfante fa wo sa ne yire ne 50-50 nya ne yire obedi na tema nya ente yare obi beka se ye nkane na me so no ema enya akutia na asofo ne nyontofo mo bo na no ba aware a na mesre me papa kwaku nsam we de mesre no aso da ne side no nyine hu mfiri o so pe so onkono go de ya konfo school onyine hu mfiri o de onyine hu mfiri why okay mesre papa onyine hu mfiri yo cause asofofo no from kwame nkroma pen so te se na nanom pen so no madi akonfo atemo a se ye bebu wo mu mba mpo aso ye ti so wo prichi wo kwan ho na wo didi abosomsoma na akonfo atemo a me ba meto ahye wo so
ne evangelist fa mu jeja kwa mu ye eni ye be bo mu gidigidi na mu fa mara nsem nsem ye de mara ba hye nsem o ya mu fa na be chew ye chime ye wo ko bo ye be chew ye chime aden enye court na be ko court so de na no na kan na so me de ma no wo de kokromati ko ye de so toro de jawo so de na no na kan to ko na so de wa no yi na no se bia me kasa e bro be boss no wo de me ma ye ready si ye nchime na ba ya me ya chew ko ma ye ready ko na me nya na ye interview nya botre ko ya me ye nchew mami ye te na Ghana police ne so ame e soja fo ne police fo de ko bo so ame ye chi wo bi na konfo ne asofo fo de ko bo wane be che no nti ye nchew bi ye nchew bi a bana na me so fa mara chew be du ko bi ni suman na wie ni sa usu se ni suban ne yere ne mane nton aso dan ne nton ne kina ne yere susu de akokɔ ne yere akokɔ aba abonte ontimi nton ai susu de aso dan ontimi nton aso dan no mpam ɔde ne be guest house ne fan no ɔde be sisi guest house ɔmfa ne de nya na sɔre tie de sika wo mbi no mto asase no ye nton wo sa sɔre na papa afa no be hu so ware afa no be hu so badu ko be hu so ware santini ba so wajimi obeka nkwasasem na sam sa na sam de meti bia meti so ta se wo ware wo yire awale bia ntokotimi sim emfa ne tribe ne ho nkra ne bam to ware santini ba wa wale hawo wo de hawa fa hawa ma na fantini ba de mo fa nche fantini ba so sebi na adwemu na adwen wo fo ye kan sa na ope de na adwen wo fo ana so ope de be ma ne hawo so ta se e de adwen ne be ba na be ma pese osisi wo ba abramu nyina masam fifiri enti osisi no ama kwa hwe ya na yese entafo wo pesirem ne abu no kwase na wante wampena ma waso wante asemase ti ko ka yo de be ye kokofo na wantwa bi ma na ka so wonko na ka so wonko no ene wote asemase won yes sirem ni ka se danduru wa wanye wo se tam ne be so enti de tam na aso no nso wodi o matema fa ho adi ana mate me na wase enti wono de me na wase ye de be twa to ye fansa abusua wo so adwen kire bia no comment section wo eda ho kakraka ma wo hye wadwen ma no enye kama ene konfo black net na se a yedi enkomo Nyansapo TV so ne subscribe to channel no like share mo we bia so enye bi enhwe medi ne oba yesu ama ye mfa wonsi ase da se ne ye be send ye share bi o makra Denti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo